Wah, mau adzan sahabat. Kita pulang aja sahabat. Di dalam tuh banyak orang sahabat tuh. Anak lagi nyanyi sahabat. Wah, tapi ada siapa itu? Udah ganteng ini Culen nih. Nih ada suara apa nih sahabat nih? Jangkrik, kalau di kampung di sini suara jangkrik nih. Nah, sore hari menjelang maghrib sahabat. Ini suara pujian ya. Ada siapa itu? Udah ganteng ini Culen nih. Si anak petualang nih. Duh. Wah, sahabat Aduh. Jalannya meleur. Wah, mau adzan sahabat. Kita pulang aja sahabat. Pulang. Jalannya awas licin. Di dalam itu banyak orang sahabat tuh. Anak lagi nyanyi sahabat.
sahabat, maghrib. Kita sholat dulu ya. Hujan sahabat. Kayu bakar sahabat. Anak-anak mau ngaji sahabat. Ada yang masuk sahabat. Aduh, maghrib dulu sahabat, maghrib dulu. Ini sudah maghrib. Ayo Din, ke masjid. Wah, hati-hati.